Ndio msikilizaji, tena na wafikishia tena habari njema, sio habari mbaya, lakini habari njema kuhusu neno la Mungu. Pasipo kuponda muda, na wasalimu zote mahali mnapopatikana, ikiwa kwa nchi yote ama kwa kijiji yote, usalimike kwa jina la Yesu Kristo. Nawapenda sana. Alafu tuna saa ndogo ya kutafuna neno la Bwana. Alafu soma nami katika kitabu cha Mwanzo sura yake 5 shairi 19 mpaka 24. Sasa mimi nitasoma tu 24 kwa wakati wako unasoma na utasaidiwa sana. Shairi yake 24 inasema pale hivi: Enoka alitembea pamoja na Mungu na kisha hakuonekana, kwa sababu Bwana alitwaa. Soma kwa wakati yako na utasaidiwa sana. Alafu kabla ya kuingia kwa utafsiri yetu, tunaomba kusudi Mungu akusaidie na Mungu akutafsiria tena zaidi. Tunaenda katika maombi. Na asema asante Bwana kwa kutuleta tena hivi mbele ya watu wako, na tuna imani ndani yako utafanya zaidi juu ya watu wako. Au unasema uwe ndiye neno lako na unakaa ndani ya ile neno, basi saidia wao katika jina la Yesu Kristo, amen. Tunataka tuongee kuhusu historia ya Enoka. Ukisoma kwa wakati yako vizuri utasaidiwa sana. Teme yetu kubwa inasema ya kama kutembea na Mungu. Teme yetu, tega sikio vizuri, teme yetu inasema ya kama kutembea na Mungu. Alafu su teme yetu tunaweza kasimamia inasema ya kama baraka za kuishi imefichwa ndani ya kutembea na Mungu. Msikilizaji, tega sikio vizuri. Su teme yetu inasema ya kama baraka za kuishi imefichwa ndani ya kutembea na Mungu. Alafu ukisoma historia pale kuhusu mtumishi wa Mungu Enoka alitembea na Mungu, alifanya yote kusudi apendeze Bwana, na kufatana na yale mambo Bwana akafanya yenye inafaa, inapendeza, yenye inaweza kaamusha Enoka kuendelea. Akapanusha vizazi ya Enoka. Vizao ya Enoka ikakuwa mengi, akafungua aina ya baraka ndani ya nyumba ya Enoka. Enoka akabarikiwa duniani sababu Enoka alitembea na Mungu. Enoka alitamani kutembea na Mungu, maana uzao yake ilibarikiwa, akaendelea, akainuliwa. Ukisoma historia ya hayo vizuri, kwa mwisho kutembea ya Enoka kwa ngambo ya Mungu ikapendeza Mungu, na Mungu akasema kati ya watu wa dunia hajaona mtu kama na Enoka. Mungu alishuhudia Enoka sababu alitembea na Mungu vizuri. Alitembea na Mungu vizuri. Alafu msikilizaji, nafika nikuletea habari njema yenye inaweza kabadilisha maisha yako, yenye inaweza kabadilisha historia yako, yenye inaweza kafanya wewe uishi maisha ya raha siku moja milele na milele. Sababu Mungu wetu, ukitembea na yule Mungu, sharti utakula hapa kwa dunia, na kwa mwisho unaenda kama Enoka alipoenda kula raha ya milele kwa mbinguni. Maisha ya Enoka ilipendeza Bwana. Maisha ya mtumishi wa Mungu Enoka ilipendeza Mungu, paske alikuta kwa dunia mtu kama na Enoka hayupo. Alafu sikiliza hapa, kunakuwa na watu wengi katika dunia wanasema tunasumbuka sababu ya nini hivi? Tulifika tunashindikiza watu wa dunia ama namna gani? Tulishindikiza watu wa fayulu tu, lakini si tubakie wa chini.
Nasema tosha hayo mambo. Watu wanakuwa wengi, hata wasichana, hata wa vijana, hata wa baba, hata wa mama, wenye wanasumbuka na maproblem yenye inawapita kipimo, lakini kumaisha yao wana sababu ya kama namna gani wanatembea na Mungu. Wangejifunza wakaa chini kutafakari namna gani wanatembea na yule Mungu, maisha yao ingefunguliwa, wangebarikiwa, wangekuwa wa Mungu, na Mungu angejionesha kwao, na wangeonja baraka yenye Enoka wakati alipoendelea na Mungu, alitembea na Mungu akabarikiwa. Mungu alizidisha uzao yake na akabarikiwa. Kwa mwisho Mungu akamtoa yeye akuonja kifo. Yule Mungu anaweza kubadilisha wewe na kukubariki na kukutajirisha, sababu unatembea na Mungu. Leo kunakuwa na wasichana mengi anasubiri ndoa baada ya siku, ama baada ya miaka, ama baada ya miezi inapita, mwaka inapita, ndoa haiko. Sababu ya nini? Sikiliza vizuri wewe msichana. Unaposubiri ndoa, ndani ya kusubiri ndoa hautembei sawa Mungu anapopenda. Unasubiri mambo mema Mungu akufanyie, Mungu akutendee, lakini hautembei sawa na mapenzi ya Mungu. Utapewa jibu siku gani? Watu wanapata ndoa, wewe unabaki pale. Watu wanaendelea, wewe unabaki pale. Wasichana, unatamani ungepata mume wa kukuoa, lakini uaminifu yako kutembea na Mungu hauweze. Sasa namna gani wewe utapata mume nzuri, ama namna gani utapata ndoa? Kunakuwa na vijana mengi kuliko angetembea na Mungu, anashikamana na dunia, anaona dunia ya kufaa kwake. Alafu sasa wakati watu wanaendelea, watu wa vijana wenzake wanaendelea, wanafanyikiwa, wanakuwa hata na mtu gari, wanajenga hata manyumba, wengine wanajenga hata magorofa, anabakia kwa lengo moja. Sababu ya nini? Kijana, sikiliza mimi vizuri. Unajikuta ya kama ungefanya mambo fulani lakini hauna mapato. Sababu ya nini? Hautembei na Mungu vizuri. Hautembei na Mungu vizuri. Ingia kwa chumba chako, ona namna gani unatembea na yule Mungu. Baraka ni wazi, baraka ni kwa watu wote, lakini wenye wataonja ile baraka kama inavyofaa mpaka hata mbinguni ni wenye wanatembea na Mungu. Kutembea na Mungu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Ukipenda utembea na Mungu, neno la Mungu unasikiliza kwa maredio, kwa kanisani, kwa kila, hata kwa marezo sosio, lakini haupendi kutembea kama na neno la Mungu. Sasa namna gani utaendelea? Namna gani utafanyikiwa? Namna gani? Kijana, maisha ya watu imetengenezwa, lakini yako inabaki pale. Uliza kwa nini? Nataka tembea na Mungu. Kunakuwa na wababa mengi kuliko waweke Mungu kwa nafasi yake. Wanaoa oku na oku, wanakuwa na wanawake 3, 4, 10. Basi sasa unaomba Mungu akubariki, Mungu afanye hivi, Mungu afanye hivi. Autembee na Mungu. Mungu atatenda sangapi kwako? Baba, rudia kwa njia ya Mungu. Tembea na Mungu. Sawa Enoka alipotembea na Mungu, akabarikiwa kwa uzao yake, akabarikiwa, na kwa mwisho Mungu akamtoa, yeye hakuonja kifo. Maisha ya kutembea na Mungu ni vizuri sana. Maisha ya kutembea na Mungu ina matokeo nzuri. Ukitembea na Mungu, wewe kijana, hauwezi kaonekana kwa magereza. Ukitembea na Mungu, wewe kijana, hauwezi kaona mambo mabaya kwako, ama watu wanakufunga, unapatikana na ajali fulani, mambo fulani wanakuzuru.
Kutokutembea na Mungu ndio inakupeleka leo unaenda kunya hata marufu. Wakati unakunya hivi kule nje, ama unakutana unapigana, wakati unapigana ama wanakuumiza ama wanakuua na kazi yako inaisha. Kutokutembea na Mungu. Usipotembea na Mungu ama unafanya dega fulani, inakupeleka paka hata serikali na inamaliza historia yako. Wasichana, kutokutembea na Mungu, kutokutembea na Mungu kwa wasichana inafanya wao kila mara wanabeba hata ujauzito, wanarudi nayo kwa mlango ya wazazi yao. Kutokutembea na Mungu inafanya wasichana kila mara mlengo yenye Mungu alibatayarishia habiko naifikia, sababu kutembea na Mungu haikukua ndani ya maisha yao. Wewe msichana, usipotembea na Mungu, kesho hapa unabeba ujauzito na unarudi naye mlango ya kwenu, ama unapata mume mwenye atakusumbua huku na huku, anakuchezesha akili, kwa mwisho unakosa nyumba nzuri. Ndugu msikilizaji, unaponifuata, neno la Mungu sio kwa mimi peke ama kwa ndugu peke, ni kwa sisi zote. Alafu jifunza kutembea na Mungu. Ukitembea na Mungu, baada ya kutembea na Mungu hapa duniani, utaonja ufalme ya mbinguni. Biblia na Mungu nasema ya kama tafuteni kwanza ufalme ya Mungu na haki yake, alafu tembea na Mungu hapa duniani, utapata malipo hayo hapa, na kwa mwisho utapata uzima wa milele. Ukitafuta sana kutembea na Mungu, maisha yako itakuwa tofauti na wengine. Ukitamani kutembea na Mungu, maisha yako wewe peke utaona, mimi kweli Mungu uko nami, sababu unatembea na Mungu. Ukitembea na Mungu, haiwezi kukusukuma ushirikiane kwenye maovu, sababu unatembea na Mungu, na matokeo ni mazuri sana. Wakati unapotembea na Mungu, utaishi maisha na Mungu tu, na huko unaona mambo mazuri. Hata unapokosa haiwezi kukufikia mambo mazito, sababu unatembea na Mungu. Lakini wakati hautembei na Mungu, unapokosa, roho yako inasumbuka usiku na mchana, paski hauna Mungu. Lakini ukitembea na Mungu, hayo mazito hauonake. Ndugu msikilizaji, nawapenda sana. Alafu jifunza kutembea na Mungu. Baraka za kuishi imefichwa ndani ya kutembea na Mungu. Kila baraka ya ndoa, baraka ya pesa, baraka ya majengo, baraka ya kila mambo inafichwa ndani ya kutembea na Mungu. Ukitembea na Mungu utashuhudia, na utanipigia namba siku moja, Mungu atakuwa nawe. Nawapenda sana. Ni mimi Josephat kutoka kwa Kongo. Basi jifunza kunitafuta kila mara. Hata hatujakuwa kwenye nyimbo, lakini haijabaki siku nyingi, tutakuwa nanyi pamoja na itakuwa vizuri. Jifunza kututafuta kwa njia ya neno la Mungu, utasaidiwa sana. Na wapenda sana. Basi tuombe. Tunashukuru Mungu kwa kuleta neno nzuri kama na hiyo, na bariki kazi yako Kristo wa kufanya kazi juu ya watu wako. Basi acha ile neno iende duniani kote, na wenye watakaosikia ubadilishe maisha yao na kufanya mambo moja ndani ya maisha yao, kusudi wahakikisha kama kweli kutembea na wewe ina maana kubwa. Na bariki utafanya, unatenda katika jina la Yesu Kristo. Amen.